Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Orang ketua jendawa ke jongi, ba dari ban penduk no ya ke personal interview, hak pada ibat grup B, C, bati post. Kami kedai kumpang lagi nak kalian ke Sarkar India nadu ka notification bergerak pembi hak hadir terik menai domba ada kasan. Kelak penduk personal interview, hak B, C, bati. Kalau orang ni kalau ba kerang ba ingin penduk no ya ke netizen, kacing tiap kam terjam lagi kam Sarkar hak nanti bawa bakalah hak nanti ke Bombay kita ke menungkong kabar pada ba nak kalian ke tukang notification dari government India ke atas sekedar ini di pelong di personal interview menungkong ke pensop ikai ya kapor joki officers joki department repair tentang pada ke pensop itu dia pelaksana juga Sarkar ke hak beri begini hadin bu arjat naru istri jenuri arjat kandri ke Sarkar India kan awen yang kata person interview pagkumjuru at politely state hapo dari India borok di awen lor dia nak kalian juga tu hapo nggak ada contoh sya chief minister bangi itu ngiri banbut di kene ka senjam kan ba rukam tungkam jong ki hakikat Sarkar repair kadlong ka ba itanan kabam nungsa silang ino kenang bu bari hop panyo kam interview habari bat ni rajui nila ongru ba kasti government ke jongi kala dei ka hansan busnam nila dongkam ya ka recruitment policy pi ka jinge kalau kuning ibu naik kala samlangi ni kendo kila thap ya kam la pun mi attachment kala thap kam ko le to ko hadul hadin laisna don kala samla jongi ki tem kemau shu menu thap ya kam tini kwa ba ke Sarkar Meghalaya kanwan ra na recruitment policy